Turistički centar Vučje nalazi se na 20 km od centra Nikšića i jedini je turistički centar, odnosno ski centar u ovom dijelu Crne Gore. Sami hotel se nalazi na 1370 metara nadmorske visine, što negdje je idealno mjesto za sve ljubitelje prirode i avanture. Raspolažemo sa 18 smještajnih jedinica i to 8 superior soba i 10 standardnih soba. U sklopu samog hotela nalazi se i restoran, raspolažemo sa terasama vanjskim, sa svim ostalim mobilijarom koji prati jedan turistički centar. Osim toga, u turističkom centru Vučje dobrodošli su svi posjetioci, oni koji su spremni za avanturu, za aktivan odmor, tokom zime skijanje, šetnje na krpljama, turno skijanje. Također se nalazi i skijašnica, raspolažemo sa ski opremom, dostupna za sve ljubitelje i za skijaše. Tokom ljetnjih mjeseca svi posjetioci mogu uživati u jahačkim turama, planinarenju, pješačenju. Također smo i domaćini mnogobrojnih škola u prirodi, kampova za djecu. Domaćini smo mnogobrojnih organizacija raznih događaja poput team buildinga, seminara. Organizujemo i neke aktivnosti koje se odnose na well-being, odnosno negdje volimo da naši gosti koji dođu vrate se kvalitetnijeg negdje duha i zdravlja, pa sa tim u vezi organizujemo i yoga, retrite, i art terapije, i muzikoterapija, tako da negdje pokušavamo da upotpunimo taj segment koji se odnosi na neke alternativne vidove turizma. Također, turistički centar Vučje obiluje mnogobrojne trekking i hiking staze, pa sa tim u vezi imamo mnogobrojne planinare, mnogobrojne posjetioce širom svijeta koji dolaze u turistički centar Vučje. Pored svih ovih aktivnosti koje sam već navela, jeste da smo i dobitnici također sertifikata za bike-friendly standarde, što nas opet preporučuje kao mjesto savršeno za boravak kada je u pitanju cikloturizam. Također, turistički centar je vlasnik licence za stargazing, odnosno posmatranje zvijezda, jedno zaista nevjerojatno iskustvo. To je audio vodič u trajanju od 30 minuta gdje naši posjetioci mogu uživati u zvjezdanom nebu, saznati nešto o zvijezdama, pritom zato što je taj proizvod ekološki, nema zagađenja svjetlošću. Mi itekako vodimo računa o održivosti i naš sami turistički centar je u procesu sertifikacije za Good Travel Seal. Dobitnici smo nagrade Montenegro Quality Silver. U turističkom centru Vučje i u našem hotelu nezaobilazna je gastronomska ponuda. Ono što je karakteristično za ovaj predio planinski jeste domaća jela. Mi, kao što sam već prethodno rekla, mnogo vodimo računa o održivosti, samim tim i o nabavci samih proizvoda, tako da sve što možemo nabavljamo od lokalnih proizvođača, domaćih proizvođača, a i sama naša kompanija jeste i proizvođač domaćih prerađevina od mesa pod nazivom Ukusi sa Vučja, gdje naši posjetioci mogu uživati i degustirati sve naše proizvode, a samim tim, pošto je ovdje u turističkom centru Vučje lokalitet sami gdje se nalazi sušara, svi naši posjetioci mogu da se uvjere u proces proizvodnje. Ono što je karakteristično za našu gastronomsku ponudu jeste domaće pite, ono što sam već rekla, ukusi sa Vučja, cicvara, kačamak, jagnjetina, teletina, domaće salate.